Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone VI hynin sngi Blei kakat tarik Kyllalyngkot pynhap pyrda no ekalama jong Kalimpong yikenduk lang jong kun Samla kablatip kum ka Zonal Youth Convention kabasan halor kapang pedeng uding babha jusei kisok kibasniu limni uding ubasniu jusei kisok kibabha naga gospel jong Lukas kalenong kabahnriu kadekot kabasau pulai. Ketika convention kelani lai sngi kabala yo pan sedang laduk kakat tarik Kyllalyngkot bat Jingpynkut patnin ke sngi Blei kakat tarik Kyllalyngkot halum Sinai Umden Parish hakabalawan ban pencingan lang do Menteri ke Sorkar Jylla badai pej ketenan Animal Husbandry uba hek hakajinga don lang Father Priest Umden SYD SACYM Zone VI Fr.Johny Epen Father Micheal Khongngaiñ, Parish Priest Umden, Father Kmenlang Nongrum Assistant Parish Priest Byrnihat, Father Primus Syiem, Father Nicholas Sun, Father Michael Sun, Parish Priest Umden, Samla Benedict Mayong, President SACYM Zone VI, lambat kiwe-kiwe. Hakati ka jengi kenduk lang jengi kun Samla balang Catholic Zone VI, layok ningkong banterwai ke mas pekut, do Father Johny Epen, bat lepting pat da ke jingkren halor kepang, do Father Michael Sun, Parish Priest Umden, bat lebut pat da ke jengi shimenta shitrem, haka syat pat karwai, di Samla nigi santali ki parish haka cultural program. Hakini Jingpynkut jong katai Kalimpong jong kun Samla Catholic Zone VI lawan bantu di Hajar Ngut ki kun Samla ki pakentup naduk ki kun Samla ba kiri upat ki belawan ban sakilang ki katai Jingpynkut na ki santali ki parish ki pakentup ki Nongpok Parish Kadhor Parish Byrnihat Parish Umden Parish bat Siang Parish.
kasnam jona jong gadita matumai badbam jukut Kaba and Benmi Nabinda Jompi Panabinda Kibabun Nabinda Kajimma Pikipok Tole Yakane Banjimma Yana Yang badingnya Itu kejingkit kek bersekli ialah kejongga yang kesem pakai imlang salang. Najwa dong dengan marga por kelamit dengan sim tadi ke por ke jopi dan juam tangkat ni skintin argetin di Samla bi jongi. Bawa bangi di Samla, tapi di Samla baro. Tapi di bendan kejingkit kek ialah kejong kejingin. Lara bendan kejingkit kek ialah kejong kejingin berjumlah ban yang scam. Nama dah kikam kejam kejing play kejing kita kejopi kejing pulih kejopi. Ingat bawa bi baro tidak kejing clear ialah kejong kejingin. Responsibility ialah kejong kejingin. But in OEP tidak kejing clear agak yang kesem kejongi. Tidak kejing clear agak emlang kesalang kejongi bar hak stong ketah kejongi. Ling bag kejing clear kejongi dan bagi tip Rieu bar hak stong kepol kejing tip Blei. Dan lagi lagi tuan kita tip Rieu bar kita tip Blei. Gilong di cikit kriya baka bor kaba nasyal landet kan gertu yang ni kan ai ke bor pengalaman peniat ban pertenon yang kam nak kami ke bor si kami ke bor mana ha ke bor adoration ibadah nak bukan mau yang ni ila orang yang ni supang bagi dua ya rosuri ya sekua berpetik di yang ni kami dia beri bohong dengan tata trek syua bukan tiak kan dua rosuri ngam jutia Man gaski dengan dua rusuri hadir datang ke sedek
Kita jatiak jangan berhenti hynin berdua rusuri buat mengayo sibun bahat di miracle kita pula Jingpynkut kita mengayo dengan Maria Testi ke Kmenlang dengan ai lingba jong di rusuri bukut buat bahat kita pula ngelajar ke Jingpynkut juga jadi dia terkadang berkenal Samla barok melalui padar benda berbuai rusuri mangasni bersiu isi buat bahat kita pula di miracles iban one ada jing jongi jing jongpi ke baman lagasi Samla be namar kata kadeka banta ka phi philakren aphi philabu kadeka phang khlampet ka yar ba kadeka banta ka bagina phai nya kren ya thir tere namar kata ba komalaong na basdang ha ka jingkren ke jonga kandam biang tang nakaliang ke jonga wara preng kane ke khlepbat banga kren donna preng jong phi basong thu da kumweiru barang yo jingmot ba thamai da kumweiru te ka bamot ba phi iwei pai wei pynhap analyze penaban piano penaban bishar pek borenti balana dei papita nakakper ka bam seiso kenthino sakaba seiso kenthino lanai balase udiang wapi pidon bam khanyang simdawai na lanai lase butu udiang jaba sait na bakatang pi patang mapi bala panle lam kom tang pi ka balong habas dang ngin sa panle no e no ya baro kata kaspa mariang tingin kan mau ya kana ka principle but anything that has life has to grow kai uno bodon ching im udai ban he ban san udai ban posen tiu udai ban miso balada ka chik im jonga ka banga im rengam he ngam san ngam posen tiu ngam seiso kamut dak jingkeli bahe bha dak jingkeli bahe bha hangi kan mau ya kawai ke poetry ngatrai how mentaus dem ka sorkar imat kelas 9 kelas 10 11 12 ngam katkom ka syllabus patmai sorkar matakan sapa ban pule baha dan ban pet baha kam tab kene kawai ke poetry jong sosotham par kata kada ishpang dieng bila tayang ko ale se ban shim rakane ke poetry jong dieng bila ngabot bernongru ai bakane ke poetry jong dieng bila jong sosotham kanlong ka jikai nam ta jongi par bon na preng jupi ne bamla school la se kini ki south li kilan bangan pule to tip matakaski bana preng jupi bla school balak kalet jingpan kan mau biang reminder bana preng jupi le se bla yo jikai lara kaya pher le se shim kane ka bit mai na kane ka poetry jong sosotham udien bilat kabaning kong ki saulan jong kono kasngi hanga ka shat kal hanga ka shot shasun ki pyar kitnat kithit kisu shapo kine ke saulan jong kono kadkhot panikong kasngi hanga ka shat kal hanga ka shot shasun ki pyar kitnat kithit kisu shapo